Kaadwan iti adda sawanan ti lalaki manang imun ken ni baketnan nang nangruna no at mapaniiwan ka textmate wenno kasarasaritanan mapantun agbartek sa kanto wag wala na sumangpe ni baketnan sungatin na isumete pagrugyanen ti apada kaasin ni babae nung isukit kabilen na ngem mapay si kalakay ket saan metakas jay no maminsan ken siya payen tay maupay di nagsamet ken nayayaten tapulos mentajak makita nagimon ka kaniyak na siya tay kurso na dada kaadwan iti adda asawanan ti lalaki manangimon ken ni baketnan nang nangruna no at mapaliiwnan ka textmate wenno kasarasaritanan mapantun agbartek sa kanto wag wala na sumangpe ni baketnan sungatin nan isumeten pagrugyanen ti apata kaasin ni babae nung isukit kabilenan ngem mapay si kalakay ket saan metakas jay no maminsan ken siya payen tay maupay di nagsamet din nayayaten tapulos mentajak makita ngagimon ka kaniyak na siya tay kurso na datan at pagsasaong ati imon tanda ni ayat ken no masubraan ayan ayat ken maragrak intay nga rod liklikan talabes sa panagkatap tapno na yan ayat ken kumayat ngem mapay si kalakay ket saan metakas jay no maminsan ken siya payen tay maupay di nagsamet din nayayaten tapulos mentajak makita ngagimon ka kaniyak no siya tay kurso na datan di nagsamet din nayayaten tapulos mentajak makita ngagimon ka kaniyak no siya tay kurso na datan